I've invited him to come to Tirana, and I've told him in press conference, I've told him privately that he can say whatever he wants in Tirana and nobody will feel provoked. Ja sam ga pozvao da dođe u Tiranu, rekao sam to i na konferenciji za novinare i privatno. Može da dođe i kaže šta god želi u Tirani i niko se neće osjetiti isprovocirano, niko neće osjetiti ništa loše zato što nemamo potpunu usaglašenost oko ovog velikog pitanja. Istovremeno mi moramo da sarađujemo. Srbija nije naš neprijatelj. Srbija je potencijalno naš veoma važan saveznik s kojim ćemo život ljudi u Srbiji, Albaniji i regionu učiniti mnogo boljim. Ovo je ključno jer mi imamo zajedničkog neprijatelja, siromaštvo, nezaposlenost, mnogo stvari koje su nasleđe loših vlada iz prošlosti, i ovdje i tamo. Narodi traže odgovore. Many wounds that are herited from a past of bad governance, both here and there, so people need answers.